تشبث اقدام‌های جمهوری تاجیکستان در سمت بررسی و حل و فصل مسائل اکولوژی از جانب جامعه بین‌المللی دستگیری همه‌جانبه می‌یابد. در پیام سالانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این مسئله نیز مطرح گردید. سرور دولت ذکر کردند که کشور ما در ادامه تشبث‌های سازنده خود دایر به پیشبرد موضوع‌های آب و اقلیم سال 2025 در همکاری با سازمان ملل متحد میزبان اولین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید به حفظ پرخه خواهد بود و این همایش واقعا برای تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی در روند بررسی پیامدهای تغییریابی اقلیم، کاهش دادن خفت آفت‌های طبیعی و حفظ پرخه زمینه‌های استوار خواهد گذاشت. البته برگزار نمودن چنین چاره‌بینی سطح بلند و اقدام‌های بی‌نظیر پیشوای اساسگذاری صلح و وحدت ملی ما این در سمت آب، اقلیم و پرخه در جامعه جهانی خیلی یک سهم بزرگ است و البته عملی نمودن این چاره‌بینی‌ها در سطح بین‌المللی خیلی برای تاجیکستان، برای منطقه آسیای مرکزی و البته منطقه جهانی خیلی یک دستاورد بزرگ است. امروزها عالمان و متخصصان ساحه به کنفرانس بین‌المللی آید به حفظ پرخه در دایره امکانات‌های موجوده آمادگی می‌بینند و مرکز آموزش پرخه‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان یکی از این نهادهای علمی تحقیقاتی است. در مرکز عین زمان چند آزمایشگاه‌های فنی فعالیت می‌نماید و با تکنولوژی زمانه‌ای تشخیصی و آزمایشی مجهز گردانده شده. جهت گذراندن این کنفرانس سطح بلند در خود جمهوری تاجیکستان علاقه آمادگی‌ها رفته ایستاده است و مرکز ما در این عملی نمودن این چاره‌بینی در این معرکه پرشکوه بین‌المللی آمادگی خود را اظهار نموده ایستاده است و البته ما کوشش می‌نماییم که جهت در سطح بلند آماده نمودن این چاره‌بینی سهم خود را البته گذاریم. یکی از امکانیت‌ها این امکانیت همکاری با مؤسسه‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های دولتی خیلی امکانیت‌های زیاد آماده شد و با دستگیری агенти химияви биологии радиатсионӣ ва ядроии академияи миллии илмҳои тоҷикистон мо имконияти гирифтани таҷҳизотҳои нави замонавӣ пайдо кардем. کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید به حفظ پرخه 29 و 31 می سال روان در شهر دوشنبه دایر می‌گردد که آن امکانیت خوب برای معرفی اقتدار علمی و زمینه‌های بنیادی جمهوری تاجیکستان در مسئله حفظ پرخه میباشد. از این رو در مرکز آموزش پرخه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان متخصصان مانیتورینگ و تحقیق وضع پرخه‌های منطقه را در زمینه پایگاه‌های علمی و تکنیکی گسترش می‌دهند. این اقدام ها البته سرچشمه میگیرد از اقدام های اولینی که در سمت آب تازه، آب برای حیات، آب برای رشد استوار و دیگر قطعنامه هایی که جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود و جامعه جهانی و مجمع سازمان ملل متحد دستگیری نمود از این آغاز میگردد و البته این زمینه آن را دارد که تاجیکستان همچون دولتی تشبثکار همچون اقدامکار در سمت آب و اقلیم در جامعه جهانی شناخته شده است. یکی از امکانیاتی ما این دسترس نمودنی تجهیزات لازری آنالیزاتور پیکارو می باشد. کار کردن با این تجهیزات ما در 4 پیریخ اسید کمیرها رو نصب کردیم و از 4 پیریخ در یک ماه یک مرتبه با ما نمونه های آب‌های پیریخ، نمونه های آب‌های دریا، برف و باران ها رو آماده میکنند و این نمونه های آب ها از بلندی های از 2800 تا 4500 ما دسترس میکنیم. در آزمایشگاه صفت آب، ایزوتوپ ها و سانیتاریا دستگاهی مولتیمتر داریم که برای در وقت اکسپدیسیا سفر کردن ما از آن به ممنوعیت استفاده برده برای معاین کردن آبهای دریاها استفاده میبریم. دستگاه قابلیت دارد که شوری آب
یعنی که نمکناکی، حرارت، pH و دیگر الیمنت های شیمیایی که در ترکیب آب موجود است معین کرده به ما میدهد. خیلی سروری دولت در پیامشان دستور دادند برنامه دولتی تیار کردن کادرهای سطح بلند علمی برای سالهای 2021-2030 در مدت 2 ماه تجدید نظر شود و به حکومت مملکت پیشنهاد گردد. هدف آن است که نیروی ذهنی و تجربه متخصصان مؤسسه‌های علمی تقویت یابد، کارهای علمی خوب جریان یابند. به ویژه در روند آمادگی‌ها به همایش بین‌المللی حفظ پریخ‌ها این نکته خیلی مهم دانسته می شود. مورد ذکر است که برنامه دولتی تیار نمودن کادرهای بلند سطح علمی این بهر بلند برداشتن قابلیت ذهنی و تحلیلی نسل نو علمی، تیار کردن کادرهای سطح بلند علمی و با طلبات بازار مهنت و خدمت‌رسانی‌های علمی و تحصیلی مطابق نمودن آنها روانه کرده شده است. در این زمینه جهت تطبیق نمودن این برنامه مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از روی نقشه چاره‌بینی‌ها کاربری نموده ایستاده است و در این زمینه در مرکز آزمایشگاه‌های نو علمی و استحصالی تأسیس داده شدند که برای تیار نمودن کادرهای بلند علمی خیلی مساعد می باشد. جهت آماده نمودن کادرهای جوان و کادرهایی که در آینده علمی کریاسفر را خوبتر براهمانند و پیش برند. البته در این قسمت هم از طرف مرکز با همکاری با تشکیلات‌های بین‌المللی، با انستیتوت‌های علمی منطقوی بیرون از جمهوری تاجیکستان، یعنی در قسمت‌های روسیه، در شویتزاریا، در استریا، در گرمانیا کوشش کرده ایستادیم که با این انستیتوت‌ها همکاری‌های بسیار سودمند را برآوریم که متخصصان جوان در این قسمت جهت آماده نمودن رساله‌های علمی خود کار کنند و البته این یک نشانه آن است که از عملی نمودن اقدام‌های اساسگذار صلح و وحدت جهت تربیت کادرهای نورس و متخصصان جوان ما در این سمت البته کار کرده ایستادیم و کوشش نموده ایستادیم که این کادرها در سطح بین‌المللی آماده شوند و جهت حفظ و پیشرفت علمی کریاسفر در تاجیکستان سهم خود را گذارند. در سال 2024 جهت بلند برداشتن سویه دانش، پیش بردن کارهای علمی تحقیقاتی و تحصیل در زمینه‌های ماجستراتورا از مرکز آموزش پیریخ‌ها 12 نفر به خارج کشور فرستاده شدند که از 12 نفر 4 نفر جهت تحصیل در زمینه ماجستراتورا به جمهوری مردمی چین، 3 نفر برای تکمیل اختصاص گذاشتن کورس‌های تکمیل اختصاص به جمهوری اسلامی ایران، 2 نفر به دولت شویتزاریا، 1 نفری به دولت جمهوری قزاقستان و جمهوری مولدووا فرستاده شدند. تغییریابی گلوبالی اقلیم به اکوسیستم سیاره زمین تاثیر ناگوار رسانده ایستاده است. این عامل طبیعی پیش از همه حالت پریخ‌ها، ذخیره‌های برف و منبع‌های آب تازه را دیگر کرده نظام مقرری اکولوژی را خلل‌دار ساخته است. از این رو امروز جامعه جهانی را ضرور است که برای حل این مسائل گلوبالی چاره‌های فوری مشترک را تهیه و تطبیق نمایند. جهت آموزش پیریخ‌ها، جهت همکاری با تشکیلات‌های بین‌المللی و انستیتوت‌های علمی بین‌المللی که در سمت آموزش پیریخ‌ها پیشرفت هستند، همکاری بسیار جدید را به راه مانده است و البته تکنولوژی‌هایی که حاضر در عین زمان استفاده می‌شوند جهت آموزش پیریخ‌ها، معین نمودن حالت آنها، معین نمودن حجم پیریخ‌ها، اینچنین تنزلیابی آنها. البته این کارها را علاقه ما عملی نموده ایستادیم و در آینده کوشش می‌نماییم که این استفاده این تکنولوژی‌ها را باز خوبتر به راه مانیم و در این همایش‌هایی که برگزار می‌گردند امکانیت جلب نمودن کارشناسان بین‌المللی، اینچنین تکنولوژی نوین و همکاری با تشکیلات‌های بین‌المللی، یعنی با انستیتوت‌های علمی بین‌المللی را خوب به راه مانده و جهت
дастрас намудани маълумоти дақиқ оиди ҳолати пиряхҳо дар шароити тағйирёбии иқлим маълумоти муфассал пешниҳод намоем ва ин имконият медиҳад ки ҷиҳати муайян намудани захираҳои обии минтақа аллакай ва ба нақшагирии истифодаи ояндаи он як маълумоти муфассал пешниҳод намоем. озмоишгоҳи илмии истеҳсолии асбобҳои гидрометеорологӣ дар заминаи дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат ва эълон шудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис дода шудааст ва мо метавонем бо маблағҳои на чандон калон ҳамун асбобҳое ки дар назди пиряхҳо барои чен кардани параметрҳои гидрометеорологӣ зарур аст худамон дар ҳамин ҷо созем ва чунин таҷриба айни замон дар пиряхи зарафшон гузаронида шуд ки айни замон дар ҳамунҷо аз асбоби ёне ки аз ҳамин таҷҳизоте ки худи мо истеҳсол ва месозем дар ҳамунҷо насб карда шудааст. озмоишгоҳҳое ки имрӯз дар маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон фаъолият доранд ба мониторингу таҳқиқи таркибу сифати обҳо, изотопҳо, намунаҳои манбаъҳои обии мамлакат аз ҷумла оби дарёю кӯлҳо ва пиряхҳо машғуланд. омӯзиши манбаъҳои обӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ дар раванди тағйирёбии иқлим аз ҳар ҷиҳат хеле муҳим арзёбӣ мешавад то ҷараёни тадқиқотҳои илмӣ ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ шаванд. айни замон 26 намунаи оби пиряхро ба мо омода карданд ва мо ин оборо дар ҳамин анализатори лазерии пикаро хулосаи худро бароварда натиҷаҳои онро ба институти швейтсария муҳокима мекунем. шуъба ба воситаи аксҳои кайҳонӣ ки мо дастрасӣ дорем ба онҳо аз аксҳои кайҳонӣ аз соли 1970 то ин ҷониб мо мувозинати кӯҳишёбии масоҳати пиряхҳоро ба воситаи онҳо муайян месозем. ҳамзамон мо пиряхҳои ҳаракаткунандаро солҳошон ва чӣ қадар ҳаракат кардан муайян менамоем. ҳамзамон дар ин шуъба тадқиқотҳо барои муайян кардани мувозинати ҳаҷми пиряхҳо ба роҳ монда шудааст ки дар 6 пиряхи репрезентативӣ ҳамасола корҳои экспедитсионӣ гузаронида шуда мувозинати ҳаҷми пиряхҳои ҳавзаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд. дар яхдон ҳар моҳе ки ба мо об омода мекунанд мо ҳамин обҳоро аз ҳар якта пирях гирифта якҷоя мекунем, яъне як пиряхро гирифта дар як моҳ мо 4 намуна мегирем. масалан ҳамин аз майхӯра дастрас шудагӣ ҳамин майхӯраро ҳамаи обҳое ки ба мо оварданд борон, барф, пирях, обҳои дарё ҳамаи обҳоро мо гирифта ҳамин намуд тақсимот мекунем ва баъд аз он обҳои инро ҳамин намунаҳоро филтр намуда баъд ҳамин филтр ки кардем гурӯҳи корӣ боз ба мо аз корҳои экспедитсионӣ ки ҳар сола мо ҳамин корҳои экспедитсионӣ ки дорем аз ҳамун ҷоҳо об оварда мо ҳам аз корҳои экспедитсионӣ ҳам аз ҳамон 4 минтақаи пиряхе ки ҳастанд ҳамон обҳоро ҷамъовар карда дар ҳаминҷа мемонем. тағйирёбии иқлим таи солҳои охир боиси обшавии босуръати пиряхҳо ва коҳиш ёфтани ҳаҷми оби дарёҳо дар манотиқи гуногуни олам аз ҷумла осиёи марказӣ гаштааст. то имрӯз аз 14 000 пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки сарчашмаи асосии оби тоза дар минтақа мебошанд беш аз 1000-аш пора об шудааст. ин ҳолат воқеан нигаронкунанда аст. бо назардошти ҳамин зуҳурот имрӯз мутахассисон бо ташкили экспедитсияҳои илмӣ ва пажӯҳишҳо дар озмоишгоҳҳо роҳҳои коҳиш додани обшавии пиряхҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. баъд аз оне ки мо натиҷаҳои ҳамон 26 қабати барфе ки ба мо оварда буданд ҳамон натиҷаҳоро дида баромада хеле баҳои аъло доданд ва хоҳиш карданд ки корҳои илмиро бо институти швейтсария давом диҳем. маълумоти ин пиряхҳо ба хадамоти умумиҷаҳонии пиряхҳо ирсол карда мешавад ки ин аз он шаҳодат метиҳад ки маълумотҳое ки мо ба даст меорем дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда мешаванд. ҳатман аст ки ҳамин обҳоро дар яхдон гирифта монем барои он ки ҳамон изотопҳое ки ҳастанд масалан дар ҳамин
шуъба озмоишгоҳи сифати об мо як ҳарорати то 25 дараҷа гармро нигоҳ медорем. аз он гарм бояд набошад. барои чӣ? барои он ки изотобҳое ки ҳастанд ва ё аз ҳарорати ҳаво хеле таркибашон дигар мешавад ва мо ин намунаҳои обро метавонем фақат дар тирамоҳ, зимистон ва баҳор бинем. тобистон короро мо корҳои экспедитсиониро мекунем, обҳоро ҷамъовар мекунем ва имконияти фақат дар зимистон ҳамин санҷиш кардани ин обро дорад. барои чӣ? барои ин ки вақте ки ҳарорати баланд мешавад, изотобҳое ки дар таркиби ҳамон обҳо ҳастанд бухор мешаванд ва барои ҳамун мо ҳарорати даркориро мо нигоҳ медорем. имрӯз муҳаққиқони ватанӣ талош мекунанд ки баробари ҳамкорӣ бо марказҳои илмии хориҷи мамлакат пажӯҳиши густардаи илмиро дар пойгоҳҳои муосири тадқиқотии мамлакат дар доираи талаботи стандартҳои байналмилалӣ бароҳ монанд. ин имкон медиҳад ки хароҷоти моddию техникӣ дар раванди омӯзиши масоили вобаста ба обшавии пиряхҳо ва коҳиш додани он камтар гардад. мо ҳар як боре ки мо 10 намунаи обро мебинем, дар давоми 3 рӯз мо ин намунаи обҳоро мо месанҷем. боз вақте ки мо 10 намунаи обро месанҷем, мо ин обҳоро бо стандартҳои байналмилалӣ муқоиса менамоем. баъд аз муқоиса намудани стандартҳои байналмилалӣ ва намунаҳои обҳое ки дар тоҷикистон ҳастанд, мо хулосаи худро бароварда метавонем ва ифтихор аз он дорем ки имкониятҳои хеле зиёд пайдо кардем ки дар сатҳи баланд кормандони илми тоҷикро метавонем муаррифӣ намоем. охирин экспедитсияе ки мо дар марказ гузарондем, ин ҳавзаи кӯли Қароқӯли Пурмири Шарқӣ буд ки дар он мо барои муайян кардани мувозинати ҳаҷми пиряхҳо экспедитсия гузарондем, санҷишҳо гузарондем. ҳамзамон таҷҳизотҳои махсуси замонавӣ дар он пирях барои бошам бештар омӯзиши ҳолати имрӯзаи пиряхҳо насб карда шуд ва ин маълумотҳо ба мо имкон медиҳанд ки ҳамаҷониба ҳолати коҳишёбии пиряхҳоро муайян созем. ва аз чанд уқёнус ҷамъ оварда шуда ҳамин стандартҳоро ба мо мебиёранд, омода мекунанд ва ин стандартҳоро мо бо обҳои намунамое ки ба мо мебиёранд, мо ҳамонро муқоиса мекунем. ин стандартҳое ки ба мо омода мешаванд, мо барои як намунаи обро дидан, мо 3 стандарти аз чанд уқёнус ҷамъ оварда шударо мо ҳамин 3 намунаро истифода мебарем. айни замон дар озмоишгоҳи мазкур 4 нафар аз олимони ҷавони боистеъдод кору фаъолият намуда истоданд ва ин кормандон ҳамарӯза ҷиҳати сохтани ин таҷҳизотҳо машғул мебошанд ва дар оянда мақсад аст ки бо ҷалби дигар мутахассисон ҳамин корҳоро яъне ки дар самти ихтироъкорӣ бештар намоем. طبق پژوهش‌ها برمی‌آید که آبشوی پرخ‌ها در برابر زیادشوی استفاده آب که به افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابسته است می‌تواند به عاقبت‌های خیلی ناگوار آورده رساند. از این رو انجام دادن تحقیقات‌های علمی امکان پیشگیری این روند را فراهم خواهد ساخت. айни замон мо имконият дорем ки стандартҳои худро аз барф ҳозир ҳамин аз ноҳияи лахш як мутахассис ба мо ҳозир омадан ки аз ҳамин барфҳо ҷамъ кардан, ҳамон барфҳоро об кардан ва 3 литр обро барои сохтани ҳамин тавр стандартҳои тоҷикистони худро ки мо имконияти зиёд дидани ҳамон намунаҳои обро пайдо мекунем. айни замон мо фақат имконияти фақат 3-4 пиряхро дорем дидан. вақте ки мо стандартҳои худомона мекунем, мо баъд аз он имконияти зиёд дидани намунаҳоро пайдо мекунем. айни замон кормандони маркази омӯзиши пиряхҳо барои дар конференсия ки дар душанбе баргузор мегардад омодагии ҷиддӣ дида истоданд ва он натиҷаҳои тадқиқотҳои илмие ки мо ба даст овардем, мо имконият пайдо мекунем ки дар ин конференс тадқиқотҳои худро муаррифӣ кунем ва
тоҷикистонро ҳамчун як давлате ки дар самти омӯзиши пиряхҳо як дастовардҳои бениҳоят намоён доранд муаррифӣ намоем ва тоҷикистонро ҳамчун ҳам ташаббускори ҳифзи пиряхҳо ва ҳамчун як давлате ки дар сатҳи омӯзиши пиряхҳо дастовардҳои бениҳоят баланд дорад. Дар як моҳ мо 4 маротиба ба тибқи супориш ба дарёҳои Лучоб, Варзоб рафта аз ҳолати кунунии дарёро санҷиш карда ба қисме аз он дарё об гирифта ба асбоби пикаро оварда санҷиш мегузаронем. айни замон масъулони мутахассисони маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон барои анҷом додани корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар ҳавзаҳои обии мамлакат тадбирҳои заруриро андешида истоданд. Ташкили экспедитсияҳо, бунёди бошгоҳҳои мавсимӣ ва пажӯҳиши намунаҳои стандартии обҳо дар озмоишгоҳҳо ҳамарӯза идома доранд. ҷиҳати амалӣ намудани омӯзиши пиряхҳо, ҳолати пиряхҳо ҳамеша шабонарӯзӣ кор карда истодам ва айни замон ҷиҳати муайян намудани ҳолати пиряхҳо бо истифода аз маҳвора истифода карда истодем, муайян карда истодем ва дар соли ҷорӣ мо нақша дорем ки дар пиряхҳои булоби Зарафшон, дар пиряхҳои булоби дарёи Вахш, дар булоби дарёи Панҷ боз омӯзишҳои илмии фундаменталиро такмил диҳем ва хусусан дар пиряхи Зарафшон дар охири соли гузашта мо як экспедитсияи илмӣ доштем ва мақсад дорем ки дар он ҷо дар оянда як бошишгоҳи глитсиологӣ бунёд намоем ҷиҳати омӯзиши ҳолати пиряхҳо, баланд бардоштани савияи дониши ҷавонон, инчунин дар ин замина сафарбар намудани мутахассисони дигар донишгоҳу мактаб, хонандагони мактаб ҷиҳати ба таври гӯё ки назариявӣ не, ба таври амалӣ дидани онҳо ҳолати пиряхҳоро мо ба як низом дарорем. дар доираи ҳамин лоиҳае ки агентии химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва ё ҳар замон ба мо экспертои аз хориҷа ба мо мебиёянд ва эксперто аз давлати хориҷа омада як моҳ пеш як эксперт омадан диданд чӣ тавр лабораторияи мо кор мекунад ва талаботҳое ки ба ҷаҳонӣ озмоишгоҳҳои ҷаҳонӣ доранд ба ҳамаи талаботҳо мутобиқ меёбад ва баҳои хуб дода рафтанд. Дастгоҳ асосан дастгоҳи сайёрӣ буда бештар дар сафарҳои экспедитсионӣ истифода бурда мешавад. соли сипаришуда мутахассисони марказ корҳои зиёди илмӣ тадқиқотро анҷом доданд ва имрӯзҳо дар доираи нақшаи чорабиниҳо барои соли 2025 барои арзёбии масоили обу иқлим ба вижа омӯзиши ҳолати пиряхҳо тадбирҳои дигар андешида хоҳанд шуд ва ин то ҷое имкон медиҳад омодагиҳо ба конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. ана ин анализҳои ВИКО 4 сол ба як бор агентии байналмилалии нерӯи атомӣ ба ҳамаи мамлакатҳое ки намоянда доранд ҳамин обҳоро ва ё равон мекунанд. Дар ин обҳо фақат рақамгузорӣ кардагӣ, не ки мо таркиби ин обро намедонем ва вақте ки мо ин таркиби обро дар озмоишгоҳи худамон месанҷем ва ҷавоби худро ба агентии байналмилалии нерӯи атомӣ равон мекунем, баъд аз он ва ё хулосаи худашонро мебуроранд ки мақсад мо тавонистем аз уҳдаи ҳамин баромадем ё ки не, ки ҳамин обҳоро дуруст санҷидани обҳои муайян кардани ҳамин обҳоро мо дар ҳамин ҷа дида баромадем ва дар 4 сол як бор дуюм маротиба мо ҳамин обҳоро санҷида баромада аз санҷиш гузаштем. умедвор ҳастем ки ҳамин тадқиқотҳои байналмилалии мо бошам бештар мешавад ва мо дар баробари олимони ҷаҳонӣ ҳамон тадқиқотҳои худро дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда ва методҳои коҳиш додани
обшавии пиряхҳоро пешниҳод ва муаррифӣ менамояд. соли 2022 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид зимни иҷлосияи 77-ум хатномаи соли 2025 соли байналмиллии ҳифзи пирахҳоро ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шуда буд қабул кард ва ин имкон дод ки нуфузи мамлакати мо дар масъалаи ҳалли масоили обу иқлим бахусус ҳифзи пирахҳо боз ҳам баланд гардад. аз ҷониби дигар таъсис ёфтани фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ дар ҳифзи пирахҳо як қадами устуворест барои вусъат додани баргузории экспедитсияҳо дар омӯзиши ҳифзи пирахҳо.